Ketheka mutegire Wero TV na nguchokiria nkatho chia mwanya no ntubakona kanya gakwatana batu kinde tuchietu oni betwa wini wa Kingero na mwonanilia wetu amathithio tukubwerwa ari Maureen Kiremia ya muyajara tukuthuranirite Gari tukuthuranira kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akario kinya kampeni ya borithia maua bakienda Kyoto ya ntomurume orora irwe ni ongi nontu bwa wendo. Athwanirwo batandatu na mathagayo wikirwa mpine mutuate bakiringanithwa na wongele kubwa wa Gagia Gembe. Gachagua na kindiki kwamba kambi mbere North kugambia Kariuri ithurano binini bithengerete. Na kimuremi we omekiumia kietwe mureka kutherema kiurethi bwa njuki. Ngakwa togeni renge tukiambiriria ni ati akariba motini na muthoro ibakinyete kampeni ya borithia maua na wetia Kyoto ya ntomurume orora irwe auki ntomurume ongi nontu bwo kuchaniria muka akariba baria thira ntomerira ya Ritorneo Speed gorote ya uma bakiwa mwekurura watumire ndwai yethire kiumira ti mwekuro waura uroranire bakiwa mwekuro ai mutuo ya wetania na rume bonde. Mwandiki wetu Andete Marion Karugie na chiona njira ikinyanirite. Ni kirinde kia kariba muoti ni nteresi ya uki o amwe na familia Mututigi Jacob Murithi ura urorwerwe ni musore wawe Patrick na njira ya kumumuta kimindo iururia nkusanio cia wendo kiri mware ukumenyekana ya Doris Kathambi bakimeneria uspidi wa maua no ntuba kurita ripoti yeye na kuwa ni irari na mantu ya maingi atina uma ni baikinyite mwanka kituone kia borisi kia maua wetia Kyoto kia Murithi arana kwa uspidi ya ritina bo na kuinyilia araririe kuringana na riboti ira yandikithitwe ni muthwanirwa yawe Patrick arawite mwekurura atumire mantu yaye umira kinyawe na ingili kituone uki Murithi my brother nyumba ere therere ara izaluni na nyumba ya antu abainge na toge agura Murithi kabaru yaira na tokiwa kabagwa bangite ndo lakini Murithi no ntoka ka ithilerwe araethira Patrick nyumba era ya muithelete ilo amumuntere so ontobona peni sana no ntotato Patrick kababangire onele kamera no nto Murithi nambeta kwethira muntu ombeta kwethira kibanga na atura maiya yake na aromba kwethira oyeta kaloni kake kwa anto bari baro na intention ya kaloni karaka Murithi batu tokuibwa togeya muno to family tokauria natia ospindi wetu akwaria manto yorongo akaroma akaua Murithi orweri musiko Patrick na ria tukomea bau akuwa no rongo Ndore nareketie kwethira kiura batu twakinyire kwa polisi thaa kenda na twakinya thaa kenda twatirimire bae kuingila Ndore na Patrick na yoro tarifera arauwire Ndore nareketie kwethira kiura ende kabatura kethira nyumba ere polisi kayena ikutho no ntu muntu utemio mutia kuo Spindri na bota ko ya mongan ground akathikirio manto ya kari na kwenda tebo batu tokanda mana mwako visi ito kwenda justice ya Murithi yonekane ni bakuria maabisa bakituke borisikia maua ubulio sokoni bukwana nikendo kinyanira uma bwanteto ithi na utiira muthwanirwa na jugiritwe Italia riritu ekiwatho bare ya kuona side ya Patrick kama atumire mtumatha tutona ndo andisi yaiba yete kulwela asiendi inaitu atumire tentu yana ubwe investigation tone ma tutakwenda corruption tunaenda justice for Murithi tokari ya family ba Murithi itokoromba ndisi yo maua atolweleria manto yano ntu itokwana thirikari ere iwe maua yaga kwe manto ekwendro tuthitheria tutekomenya
ukiripotera Wero TV uma motene wadini ya Kego ya Ntugocho Igembe South betawa Marion Karugi wa Naftali. DCC wa Mutwate Joel Kieti nekirete kirore wekirwa mpene kwathwanirwa batandatu bara ba kwerekana kwithira bakiangaratanio Kariabone nentere iyo Murithi bombete kwithira bakiwata michinkaile muthemba wa pisto akiwa timu ya wegeta na mbere na wichio miotiro Karia ibu kwithira bwekinyandile Kaburuntere iyo Nicholas Chabari gatumenyethia cio na njira ikinyanirite. Kunaza wale vijana wanaangaisha Mtwati na moro togo tigira anto obantere che Mutwati na ntere chingi mwanya mwanya bagwethero abaye na thiri mabitha abanthikiri ibakumantere che Mutwati ntugo oyegorogoro ibagwatire athuganirwa abathandatu barabonthe bakuthuganirwa ane amba na enyangia aba anguge mwanya mwanya ontobo kojerwa ne DCC go Mutwati to Joel Kieti. Uliweza kupata walifu 6 ambao walikuwa umejihamu sawasawa na pisto 2 za aina ya Falcon, 3 rounds of ammunition, 2 za pisto na 1 ya bunduki kubwa. Anto watirwe minyane amba nonto barari na bunduki. Muntu ana bunduki ote muntu moya odia na bunduki ni amba bari acio. Ende bagurita ngweno nto barati omere bawata bunduki yu na nijuira ngaicha antu. Kwa hivyo thirikari ngwana ni gurita ngwe kuboya na no nkolomba thirikari endelee na mwito woyo nonto antu batiachu na winto bio nonto no babaretera mwana aya na bikibiki yake bakaitania nwe bamuchuna. Athuganirwa aba baraithiritie watho buthinambe na kubagambithia into bingi mwanya mwanya kinyabio bikuthuganirwa anebia gwamba bia gwatikanire kiri muchako uyu. Niweza kupata motorbikes ambazo zilikuwa zimeimbiwa katika tunaamini hapa Mutwati, Igembe na Meru na kutoka eneo zingine kama Isiolo ambazo zililetwa hapa zikatolewa number plate, zikatolewa parts wakijiandaa kwenda kuziuza kama spare part, lakini ujaja wao haukufika haukufanyika venye walikuwa wamepanga. Kieti agitumantu kire anto bonde bathinambe na kwatanira na mabitha ba Karia nikenda ukaria buthinambe na kwagira tuweze kushirikiana pamoja tuhakikishe kuna usalama wa kutosha kwa wale vijana wanajihusisha na uhalifu. Tunawapa honyo. Sasa hivi sio biashara kama kawaida. Tumeamua kupambana na nyinyi wahalifu vijana na tungeomba muweze kuachana na uhalifu. Bantu bango bairute tonto ya alafu ende no to bwathina ciage akaruta kuia na akaruta gutendera maburi arengi ugibwa no aita ogwa ngo ikabula. Kuma Mutwate Gebe North, Peter Class, Chabari. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki netithĩtie mbere ndionga yawe gĩcikone kĩa mbere North na arakinyĩte ibokenda kuringira debe Leonard Muthende kwithira kiyo kiete kio bunge kithurano binini pirabie yete Kindiki noretie akari utiere ithurano bia thiri orinwe Gachagua akanetie akari kwa kura tongeria barabo barumia mbecha cia wamba. Itigarite mithenya kenda tu kithurano kinini kia gicigo mbuge kia mbere iguru gikinye. Newton Kariuki na kiama kia DP, Leonard Muthende na kiama kia UDA, Duncan Boy na kiama kia DCP na Enge makithiaga na mbere na kampeni ciao. Munini wa muthamaki wa bururi ne wa Kithure Kindiki akiuragia ateti onthe gweka kampeni cia thayo kuona kuri na rucio vuve ya kampeni na kithurano. Kwa hivyo mimi nataka niseme tuko hapa na wenzetu wasitukane viongozi wetu, kwa sababu after next week bado tutakuwa jamii moja na tutaishi kama ndugu na dada. Leo atapita aende akuwe mbunge wetu, aendelee na ile kazi nzuri Mheshimiwa Roko alikuwa amefanya. Lakini wale wenzetu ambao hawatapita pia ni ndugu zetu.
tutawaheshimu, kwa sababu mwenye hajapata leo atapata siku ingine, Mungu atamjalia. Ama namna gani jameni? Ama namna gani jameni? Ama nyinyi watu wa Kamumu mnataka nikuje hapa kuhubiri fitina? Unataka nihubiri chuki? Kwa hivyo hata ndugu zangu wale wengine wa area hii, wengine naona wako na candidates, wengine ni haki yao. Mimi nawaheshimu na mimi siwezi kukuja hapa kuwatukana. Mimi niko na shida na mtu mmoja. Ule mtu analeta kisirani hapa napita. Huyo ni adui wa sehemu hii ya mwenari wake uria wari munini wa muthamaki wa bururi-ini wa Rigathi Gachagua akiuragia ekari a mwena uyu wa mbere iguru gukathura muteti uria ukamaletera mirandi ya uthii wa na mbere no ateti uria urauka akimavecaga mbeca. Mlikatoa Karinda anajua mbere ikiamua imefanya nini. Ile mtu haelewi watu ya mbere ni huyu Kasongo na hii mtu yake ile inaitwa Soprano. Hawa wajui watu ya mbere. Mimi nataka watu ya mbere mutafute heshima ya Wambere tariki 27. Ndio huyu Kasongo watu ya mbere wakitajwa anainama chini. Kasongo anaweza dharau watu ya mbere. Akiwa ametuma pesa kidogo kidogo ati wachague mtu ya UDA. Si hata tudharau? Lazima tuchunge heshima ya jamii yetu. Mariti miario ino maria macerete miena ngurani ya gicigo mbunge giki kia mberi iguru. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Nabo kariba ibote kuma marimanti baria thire nyanyuma ya wichiomia kuthomithia nabo bationete anabo bakiguneka na twanya twangwe kwaringanithwa na ntere iraingi ibachokiete bethira bagitariria uti wa nyuma kiwet na mbere bakiromba tongeria rungu rwa thirikari ya kaunti kwithira beba ilia na rithore ya kiao Paul Kabithina araniritie bono tutumira riboti. Ibabote wa dini ya marimanti Tharaka South bakora mekikira bakuwa gutie maendeleo bona nterino kuma kire thirikari nene kana kinya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tobote tigotie na muntu tukumba ukenera tumba kuga no mwandike thirikari ni ino twine ndi ugu muntu ora tumba kuga twibandikire ndeni boteaga utigikwa national government utuga county government kana iko utie na muntu tumba ukene uga no mwandike tukuga tuta lakini tukwenda maendeleo zaidi untu bumwe ndena iria ebote tutiena antubandike na abantu bathomete sana kana tabukuwa bio community gaba kiuga bobe churege kithorokoni bagatigira anabawi bakuthoma ende gutire ngugibonaga tukwana taka tutiganire twe no tukwana tigwana bakithoma baguntu kukunge bathomete na tio twina bo twina ma professor twina ma antu bathomu ku twina lakini tigo tutiririkanitwe kube twigito kwena ndio ngache state house tukao kwena ndio ngache guntu na guntu tigo bo totie mtu no mo twaigwa na thiete kurionga kume botere tuga turirikanitwe twina antu bathomu sana bena nyama ndigiri magoteba cionthire woku lakini amoto ukithurana gikiruthwa no ntubo tuika tutie antu baraba tongu mono itebiethike baba tongu babenda tunyamu ketonto inde barutite mbetwa kiratongoria baho gutigeri bagusura ana bahungu gine kingo bomba gukira takora konge nditokuria tre na tukithura thirikari tweragwa baraba nyuma bagaukirua ende tiende tugaruga maku ka mwerekeo wetu nuriku gwende botoka ku tukwenda kuwa to konsindagwa no mwanka wena tio tugwa thirikari nta baba ngi kwari ukweri kire ibotereri bora twenyuma tukara kuritho na metho memairi tigo toma kuigwa takatona batige ipotera Weru TV kumanterechia bote wa dini ya marimanti Bitu Paul Gwakabithe Kinanu getongani mwekuro wa kumarwirirwa rera yeshugone bunge kia bori ura wonekete kuthirema bunene kiurithi bwa Njuki moroto jwa weyu kethi bwana incho mwekuro nkolokine thirete agitariria kwithira kigunika na njira nyingi tina incho ake ya burato tarirwe ikome kinywa kie muremi weome kumba
mwana kiri urimi bunthe bwandethia kana boimera bwambagia na weru takena no gitonga uria imurimi na weru bwawe buri kiri urithi bwa njuki ni untu kiri we ni utonga baria bainge batebwene ndithaiya inya urimi bungi bwa mpoka na mantu jangi lakini mono thai ndenda igo concentrate na njuki Kichunje kimwe kia kichiko kio bunga kia buri ikitherwa kiumagari no endi kinanu nonete weru botonga bokurithia njuki nyingi na dry lands na jarira igweta igicwaga gwa ukara nkona ni antu aega gwa gwika njuki bojaire antu aja uzo gutina antu baba ingi mono twatega gutina njai nyingi cia uri antu bombo sumburana na njuki ate bombo kira barathwa mantu jaja gutina antu ba mwari ugitonga ni gitari kurirega ria kugwatia njuki maugo ija thai gukura o ire gitari rega no tutai kuna swimming ichi gweta chietha machi echwaga aria chikara na rira gukura ichi chiara na muno na ndi chiengea chituika na igeta kwina njira iria murithi wa njuki atumagira igukuchire na cio njuki maugune ako ria gwika ria go install yogo na ko bait na ndekera tutumaira kugwatia njuki kwina beeswax na lemongrass oil eu ne njaga ya gwa attract no tuba muruke joria joayo nkoro ya kuiga gwata riria uri thine popu kuthithia urimi wa njuki kiuni kuriuma ndene impendete nontu gutina nyomo era mantu maingi na inya like njuki utito miugira utita kugira ja ng'ombe utito miretera iria mantu jajau igo ku make sure tu maugo ja isawa ukaja thambia na ukaja tera kirurithi bwa njuki ati bwa bata muno tena inchu aki no endi ni into bire bingi biuma kire na inchu ndithithia no ntu bwa guchwa mbecha ira ina mbecha inini buru product ya njuki ina inchu yonka na ndiko na royal jelly kwina propolis baraba ijoketha alafu na ndinya ja beeswax interview beyond bia thithirwo value addition bia na mbecha inyinge Antonia Weru TV murimi uri ume na kome kinywa kanya kunogoka nini nduto chokerania kariba kumantereti ya getimene gishikone bunge kia buri baraba ichumirete na mathigi na wakia mionki bakimeneria kuthukanga kwa barabara ya kumantereti ya Kerwa weta Gitoro na rabonekete kumeneria mubunge wa gishiko bunge kiwe kuthukanga kwa barabara iyo inyume ya kaitate kuraya ugeta kuraya Thongomia ceiling kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithondeki na utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja Kithoka kana Kitengela kana Kirogwea turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Rhino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Nataka ni wapi? Ogo Kinya? Karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kwika mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai. Baba rambwembe. Karibu. Neria revire rugete chai na leo. Mama eria ungora ndukene. Auge eria teria. Eria mwaro kwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Odai. Ndabu. Kunda kalia ka. Kinya gono kwenda. Niyo go. Ka.
Ni tamu. Gachai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba, eria ni lisha. Muremi ikuraurire ne eria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Peke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Ikiroto kia mushari wonde kuona mwana wawe akiona kithomo gikiega agikuracietikitie na gukarabwega uturone bwawe. Highland Group of Schools twejaga amwe gukinyaniria kiroto giki. Ata Highlands tukuragia mwana ukuge kithomo kimikarire na tukabatetheria gukuria biewa biao na kwimenya bwega uturone. Tubaejaga kithomo gukurukira program cha kirasi na omea kirasi nikenda batiga kurukirwa ni ontuno buriku. Irasi bietu biena mitambo ya kinande nikenda na batiga kurukirwa tea mathomo ne jao. Twena ngare kathomba kienda kujukia na kuania mwana oku etheria. Arimu beto ne bankathishia guru na baite ngogia obwega. Ujukani bo January 2026 ibwetete na mbere. Ithare ogwatire mwana oku kanya kire skuru cietu Milimani, Kinoru kana Timau campus. Nonto bo anteto nkuru kiringa thimo namba 0720 411 554. Highland Group of Schools. Better future starts here. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Huyu ni Brayo. Hii Krisi, Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana.
Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nenda kama nani? Yes, ndio gendo bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndeze. Mbie mwende. Baro mwenye choke bonde. Chivo. Atoto. Dia ndaburu mwenkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima Jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano Jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Gako atogeni warengi na katho cia mwanya no ntubwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu twicokerani ati akariba kumantere cia Getimene gicikone kia Bore ibakamatite mathigi na wakia mionki barabarene bakitheta no ntubwa kulinta kwa obwethwa barabara ya Kirwa weta Gitoro ibolotete mpire dekire bakiwa atikinyaniletie wirane bwawe bobe kira lamika kimutegi gatumenyethie cio. Barabara ya kuma Getimene kumira bwa Gitori barabara etwirithangikite muno akariba Getimene nontu bwa kuthukanga inde nyumani bagya wirigiro nyuma ya barabara no gutwika gazete ndi gekirwa rami ontu bura bwakenerwo muno na akari inde gikenu kiringite yiga nyuma ya barabara no kwenjo na kwambiria wikirwa moram ontu bura kariba kugati moram ba wikirwa ndi nkomango iwikirwa igeta wa moram ontu bura botumite bandamana na kuinga barabara eno twerwa itukwinjira njira je njobo ya buru na aro mwaramu jokore to juretero maiga iketumio gona to anda mene utera mito kwirigera no tutwerero ramine je tawikira ndi bakwambia kuthithia utoria na ndi na riri no rami tureterete na turi fast ndi turathithairwe ende no fast ndi thithagwo kwi mwaramu jurekiri kawira mwanga chanjire ina miure mwaramu jo itizo mwega jo bui na ni no tukuga batwire kabenya njire kario no ntunyeka lyo ni thongi na aru akaga tumakia iguturetera nkomango ndaka ikioja andiko maiga ciikira kirorine tureteri nkomango ingi maiga maigene ukera ndiga riu ria kinyirwa nthiguru keiga ringi rigatuka njira yetu gwetu imaigene na tutura kuririra njira no antu babaingi baumia njira ene no tubakwithwa njira yetu ni maiga turakoro turerio rua tunya mucemanio no ndire tora njira ni rakurukirwa rami kuma Gitoro gwita Kirwa kuma Getimene gwita Kiracene rami yetu ni kurukitwe tai batu yandiko tureteri maigene na gwetera no tutugoteka tukona tutingwa ni thomba bya maiga na gututuma gwetera njira thuka nkurukia ou kwa hiyo gyo tuma tona ntugwe narua tubwirite kwigirwa kira tugwetia bakiaria na muthuro munene akariba babaruga bokira gikubathuria buri gutwika riritiri ya mbere no ntunjiria kuma Kirwa kuthibwa Getimene yekirwo maiga tamama na yatwiko wati kuma Getimene gutakirwa yekiri maiga tajaja kwenda gwikirwa na njira yeu uria kali na arua etemenya gwetirika ni to maiga bago tuthithiria enge Kirwa bekira jajaja
la injira una elemera gwitira na ituriuga ituthithirwe njira iji bwega nandi kwambiria thaa ici iromba ria Kariba bendikire mubunge oguntu guku mugambire ndikiri kubekira mora mwega kana tigane na kubenjira barabara eno buru itwira rimwe itukumenwa kura cietu tutiga kuringa no tutethi gututethia gacio tucokia nyuma ura wi responsible njirene yetu i Mr. Ndikiri MP wetu no tunwe oteta kinya ria mama uga anda gututhithire njira arauga no atuthithirie njira na no agirerie tuthithirwe njira inyara twathithirwa ura uba tuturitia maram chama chege nuntu imeigene ndiya kinyirwe nuntu gutemenya gugite gwikira maiga igurwa jangi kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Kaunti ya Meru nĩ kururia mutaratara jũrĩa watumika kumenyera mashini na mathaga yange yetumike macibitari otira yate kwethira Kenyanga kanenya kuthoka kumane na utumiri buthu ko bonkoloki ibukwirigirwa kwagirithia utungata otira atiba kwamukira utungata na ruabura kumbikikana yabura tutarire muthuri Murioki. Thirina na Arua, kaunti ya Meru, kugurukira rwangiro gwa mwiri ibambite mutaratara ya gutigira ati indo bionde bira bi macibitari ndene kaunti ya Meru bikithwa bikimenyerwa na kinya kumenya mashini iria igwite kugurwa na uria ikamenyerwa ni kurigiria winyangia murabonekene au kanyuma mbete kuthura na aja na Arua na timu ije nyumekwa kwethira twikongwira launch ya mwongozo kana ira twita standard operating procedures manual ira kethira itutongeria kiri mantu ja uria tukaguraga na kwethira tugika na ku maintain na kumenyera machine mwanya ira twethira tukigura ndene macibitari jetu nikenda tukomba kwethira tugihakikisha utungata bora tukwejana kiri antu betu ibwa hali ya juu ora gukwendekana ndene katiba bogito ndibubu bogotha bwitethire muno kinya kunyia magamba ndeintoro bikutha bikigurwa nyamana kunyia ngarama kuthondeka into bibi no ndunande bena moroto kukurukira njira yu tukaithira inya tukinyia ngarama imwe iracho iratomba kwethira tukigia nuntu bwa kwethira into bila bite kurita ngugura ora bibatere kurita na kinya tukaithira tukinyia kinya namwe magamba jara jomba kwejania na kwethira tutithingatite mutaratara jara jobaterie rira tukugura into bibi na rira tutumira into bibi. Kaunti ya Meru ni kaunti mbere kwethina moroto jojo kiraba kitaju kibatetheria muno kimanto ja witina mbere kirogimba mwiri kinya tukera gavana wetu ibwaga muno nuntu bago twitikiria twethira tukirita ngugeje na twe Meru turi kaunti ya mbere ira yombete kwethirwa ikiraunchi document yeje ndene ya Kenya ime customize kana imithithitio uria ikomba kwethirwa igitutethia kukinyaniria mantu jetu jira tukwenda kwethirwa tukithiria antu betu rira tukuba utungata mwanya ndene ya cibitari cietu. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiro Kangangi. Ataalamu ba kithomo kiendwangi mwanya kumantere tiania Central beyete amona kubwethie kundi kiraba weta tigania Central Professionals Association nara moroto ywe kundi kiene kuwatithania mugongo okulokira miradi ya wet na mbere amwe no tetheria ana braba umete ite wichumba ibenyeletie kundi kiegete kuetanirwa na mantu yege siasa ya bratotarirwa ijombika. Athomi mwanya kuma ntere cha Tigana Central gicigo bunge Tigana East ibayete amo na ngwataniro kumenyekana rietwa Tigana Central Professionals Association iraba kuga ni otetheria gukire mugongo na mono gukiria ana baba takwibumbira mono kimathomo kenda mugongo gwa ntere no gaukira na royo injoni kobiora no mukaririgite wa ngwataniro eno. Tigania Central Professionals Organization is a dream of visionary leaders from Tigania Central who brought together like-minded and broad-based professionals to build synergy for individual and community growth and development. Many of us are who we are because of the community, and it's time to give back to the same community. Our mission is to empower and uplift the Tigania Central community
by leveraging professional expertise to drive sustainable development. Kirero tero ake piezi wa mantu ma cooperatives ya gandhiro ni Patrick Kibori na ora no ako mugeni wa gitiyo no mbite kuigwa akiuga bubu kirero tero ake. Challenge we have as a generation, as professionals, we must come back and ask our people na teweta undajirire kwandaga wambe newest coffee farmer. Since we got independence in 1963, I'm the only second principal secretary from both Tigania East and Tigania West. Only second one. Wita maoru kuma yuo wokinya mtoto Irondone. Tipo kama Professor Kithure Kindiki. I want you to think as professionals what that means, but more so considering our country is a constitutional democracy. What does it mean to have a deputy president a stone throw away from these grounds? May to go diamant no and them they are one time. I might either be mad or crazy. Hanyo keda numbra kuna ngambe nyingi na ara bekiri makira hanga kama ile kaandika mailija tukiendelea hivi we shall stand strong, we shall be relevant, and once we are relevant we cannot be ignored. We will have a voice not just in Tigania, not just in Meru, but countrywide. Na tutakuwa tunasonga, we support each other, so count my support. And I mean, yani inkuwatanira na yarabo bukwaria na yabo endeano. Kiripotera ndo cha Weru kuma Mikindo Tigana Centro mbeta wa John Thiga. Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula na atumireti ya kiumia kieyete bakenda siezo karia Kipchumba Murkomen kwithira yekinyambo nkene ukendo taririmbi nontu kwino chirero wa kiweyani boy bande ori kuonekete mathete ya maingi kuma kiakari nterechi ya Northern Kenya ya buratu tariro Raymond Mwenda. Speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula na atumiretio mwita waziri wa karia bonde na matorene Onesmus Kipchumba Murkomen kiumia twitite ndene ya bunge kutariria nonto kwina kulema kwa kweyana kwa ibande Teresia North Eastern. Mimi naenda kuita kwa bunge au wabunge wetu mheshimiwa ambaye anasimamia vipande Kipchumba Murkomen akuje tumueleze ahakikishe kila mtu akiandikisha kipande isichukue zaidi ya wiki 2 kipande kufika hapa. Akiariria akariba Handera sub-county ward ya FIFA Wetangula na ugete kinyanyuma ya thirikari kurito thuthuria akariba baingi barimi wa ibande kagita kareo. Rais alitoa amri na tukakubaliana kule bunge kwamba Mkenya yeyote akienda kupata kipande hapa Northern Kenya na kwingine hakuna masharti yeyote na hakuna malipo. Tumeambiwa masharti haiko lakini vipande inachelewa kuja. Wetangula na ugete akariba Garissa, Mandera na Wajia ya akariba ntere ingisha Nthiguru na batibati okulukira no manto jare kure hapo so ibande. Hapa Northern Kenya, hapa Fafi, hapa Garissa, Wajia na kule Mandera, kila Mkenya ana haki kama Mkenya mwingine yote kupata kipande ili kipande msaidie kupata kazi ya serikali. Aisoke kiureke kuruguro kwa monkajo Kenya na Somalia Wetangula na ugete akaraniria na Rais Ruto onora monkajo jomba kururo kenda biashara ita na mbere. Ameongea hapa mambo ya mpaka. Mimi pia natoka kwa mpaka kule Kenya na Uganda. Tuko na border points zimefunguliwa ya Ruahaha, ya Malava, ya Busia, ya Swam, zote zinafanya kazi na zinaleta biashara. Hii mpaka yenu mmezungumzia hapa, naenda kuhakikisha rais anatoa order wamfungulie mpaka mfanye biashara ili muweke pesa kwa mfuko. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Kathosha mwanya muno kiewe Raymond no tubariboti watonekanya kunogoka nini nduto chokera ni musiasa kumantere chiatigania istitasila kawira ora wichumiretie na kumeneria mubunge mpurwabori no ntubwa kurira siasa ine chia tutam na kuremwa kuretera karibati ya nesti miradi ya wit na mbere nyuma ya kaitate kuraya kugeta kuraya.
premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse? Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu usichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Waumbirie wajue premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha premium Kavagara, kwa raha ya familia. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Female genital fistula ni murimo juratu jagarira mtu muka athirio igitari raja akiejaga mwana. Kirinyani kigiaga gikagwatini njira ya mwana na njira ya mauma kana kioro. Thineje ni tungatarone ya kathira guru. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi igwatanite na M-Pesa Foundation, Flying Doctor Society of Africa na Amre bagatungatira antu barabari na thineje gutina mari kuma tariki 14 mwaka tariki 21 cha mwezi wa Novemba cibitari nene ya chuka na kile sub county ithimika na screening bikathithirwa gatunga health center, Kathanga Chini health center, Marimanti hospital, Kibunga hospital, Magutuni hospital, Mudhambi health center, Kajoki health center na Mpukoni health center. Nyonto bonti tonkuruki ringa dingo kurukira 0729 722 821 kana 0735 337 337 na kinya 07800 722 600 kenda kuringa dimotheri. Huyu ni Brayo. Hikrisi Brayo anadai tu furaha, akajiambia hatatulia hadi ipate, akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hikrisi upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngako atoyeni orengi na nkatho cia mwanya no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu twicokerani ati abunge Bamiru no betite ambere na kugambia karibe baromba kwa thirikari ya Rais Ruto kibindi kingi kia utongeria bawete Meru itibaterioti ya Profesa Kithure Kindiki mpione nonto aya kwena onene na boni kuwa Meru ina kanyaga ke ya kwithira bakiunika na witi na mbere bariti mearie bentere Chiegembe South ya Marion Karugi automenyethia. Bakiariria kariba kilili gicione kia ubunge kia Gembe South, abunge Bamiru ario mubunge wa Gicioki John Paul Mwirigi, mubunge wa Gembe North Julius Taitumu na mubunge wa Koroto Ndorothi Muthoni ni bonanite kumeneria rutere rurean na thirikari muno bakimeneria ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua. John Paul akiwa atailila kuringa kura ya kuinga Gachagua nonto atamuteya rira aritine kia munini wa Rais. Ya kwa barwada ntuma ke William Ruto
na tetea hata mheshimiwa oro alikuwa etawari katika shamba hii tayari watu walika mote wao na kumenyura amede to kishine ke mwaka 2023 November tetea hata mungu to yo na ya mungu agende to president lenge na muimpeach hata ndivyo na chini hata ndivyo no to watu bako na kwa igara na ule mwezi wa 2024 wanaweza sikiwa so bora na ndivyo deso ndivyo influence neighborhood na inyo kidra ndani ngwa kama kiringa kureu mosho niweka leo china lakini kurewa de mwingine mundu atemenyo onjumilieti nduri mwananchi baba ba yembe sawa na alafu mbiyake mutiata kandi mutulege maru I cannot ina president William Ruto tena ndivyo madharau hakuna hata siku hata moja president William Ruto amewahi kufanyia madharau huyu kijana jinsi yako sawa ama yuko sawa? Huyu kijana ako sawa ama yuko sawa? Aendelee asiendelee? Bwana achukue sifa, tuweze na mbele kuombea thirikari. Mubunge Taitumu na wena wita bayeta na mbere kuatila thirikari akioria kari kinyabo kubaiyika. Sisi tuko kwa serikali. Kwa sababu gani? Si kwa ujinga. Dikuliare babu mami. Tuko marikera kura serikali kura. Tuko marikera kura. Ne babu marikera. Nende mwagore. Wongo ito bare mamu babu na ara. Ndio kwa dua kama na wakadha mmoja watu wa mwagoroge. Mwagoroge mena itamanga. So mmoja wao umetafuta serikali. Alafu wakati na rangi ngetuma ngetinga chorus ya wanta from yuko ya wanta mtu kwa rangi kwa tena yuko wanta barabara ndio kwa wanta nikawezo ni bona nitikinya kuthetera munini wa rais Kithure Kindiki bakiwa batete kiria ebebelwa itene kiu Saitoti alikuwa deputy president si kweli Uhuru alikuwa nini na deputy wa Raila na leo haitwa na mbiro ni deputy president ni ile tikika agoga ndio hadi kiti imeandika ibana wa tikikali ya deputy president ama mnataka yeye na jadua kama na wale wengine wanasema wanataka mnafurahia akiwa deputy president wangapi wanasupport yeye akiwa deputy president wa Jamhuri ya Kenya hebu nione kwa mikono Nkiripotera Weru TV kumembe beta wa Marion Karugi wa Naftali. Mukaririeti wa ngwataniro ya arimi bamira ya Nyamitano Ekimathi Monjori na meneretie riboti ire ritini afokonia mung'anajo wa miraire kwendwa kanekenda kwa ntheuruni ya Somali na Rakimathi oreti afa kubwithi ochunkuni bwandeni bokenda kwerekania riboti yawe. Antoni Kathenyaga tumenyethie cio na njira ikinyanirite. Mwekali gitwa kiama kendi bamira Kenya mbene Kimathi Monjori leo ni umiliti na kumenire nkiame Agriculture Food Authority tayo afanikila kuganiyo kunenkanira nteto jia urongo ikoni na kiwango kia mira kira ikondo ndia Somalia kulingana na afa kiwango kia mira ile ikondo ndia Somalia nekinyete kuma kilo milioni jeri gatante mwe mpaka kilo milioni gatante mugwanja ontubule Monjori augete ni urongo bunene na turiwa mirera yotomwa tetani beptini rafa yotwira tani beptini kinyamugandisho wake owe nere yankurukie mira tani beptini mira ni otomwa tauninge owe komi ndene Somalia afaru arete kwera kina minister yo agriculture ate kwera ina mireto ma Somalia no kuyotwira ake mira ni to ma Somalia Monjori akireganaga na miali yafa atithokea mira ya Ethiopia niyo yangaratanite wendie bwa mira ndine Somalia utekinya kilo emwe ya mira ya Ethiopia yenda kwa Kalkayo kana anywhere south of Somali South mira ya Ethiopia nare kuoneka ake ni ki thoko ya Regesa
Kulingana na Monjori, thokea mirandi ya Somali ni alamite na kuina wamba meseji ya mwingi ila ikuiwe ni anto bamwe kirinki ya meni afa agent kilewe ndi bwa mira na endi bamwe ba mira gitumi kinene afe kweli giti mira ile kwendwe ni menini bado ya kiama itu itite twatara kinya ngari ira cio turetera mira airport ngari mwonkorogie ngari fote kangari fote chika matata ni beptini kwina antu thirikari yokamwambia na mbia ira ibati kwethira cietu tethacia na iye turitaira ngui kaura iye ukumame ukona ya antu kwina collusion na antu bafa na exporter na agent bet baratu twinabo ibo bonde ibo bakumenya Monjori akithijaga na mbere na kumeneria afa nonto bakuthi na mbere kwa Kenya nteto ja urongo tathokia Djibouti ile akuga mpaka mde gutekyo kiathi na mbere yalelia kinyama nto yara ya Djibouti yare antu kwerenge mwanka information wrong ya kinyela president tumefunguliwa soko ya Djibouti mwishone iko wapi hakuna utebwo hakuna kitu ilikuwa mambo ya uongo tu ute nombi hakuna ute kinyaro aria ute kinya regana kinya no toma mirana ute biashara hakuna kitu there is nothing kuma mji muneno Nairobi Mbita Anthony rangi wa Kathenya Tasila Kawera urani umwe wa baraba kumereria mataete ya tiganisti nolotete mpurabori kurumira siasa chatuta mwanto wa wikiri ya kari maendeleo. Awete boibotiete yeshigo kiwa nyuma muno onto wa kwendo chenche ya bratuota riro ijo mviga. Biashara na musiasa kuma ntere chatigana isti nora komendere matagiteke mubunge ntere chatigana isti no talasira kagweria aliwa mubunge wakagitaga no mporo mto abore na atiganeria nto bantari no puruna kuthongera ciaca ni chetuta kiniende kiuria kiakwa kirande ngiumba kuria mporo ntuko ye aru arine atire wanu ntumantu yara wikite mbere monka thai constituency tigania isti no metigire yonka mantu yara kwariria we uriwa wewe ngona kanwa kaku Deputy President of Kenya tawe Professor Kithure Kindiki o campaignera kwaria mampuru yuti ongwira we antu batiganisti bakuthurire kendo kabatethia no kita kuwa ku mu campaignera thiurunkite orova ukiaragia kinya witigania wesi utukwariria nyo witigania isti ndiriuria atiri barabara kuma Karachi Murere mwanka wite Isiolo barabara ithukite kabisa inyantu ibarekete witanio mwanka thai antu baria bari mothe we from Karamara Muthara bakiotumira Ruire routes kenda bomba kwa access wita Isiolo ende nkauria atiri muyumbi urathuri ta empuru aburi uwene atokuwa mantu yauno ntwende antu ibarire thina banoa so uwe umara nau kana kithira umara nau utige kuina uo kampeni uyote thia antu babaku inject chionde chamamere na ngwe chionde chamamere ndene tigania isti utengo ikinyere kuendelea na mporo atina uentu bari abatire laini mwake mantu akiukiawe Naraka William Kruge komeneria metaratara thirikari kwira na mbere kimita empowerment wonto mwanya aganthi guruni ajua kuinyangia mbeca na kwina ngugi mbingi batirite kwiwikirutu thirikari bantu kwinyangia mbeca na njira ta ino chiubo tumira kwa helicopters wita kubwithia michamanio uchamania na pastors kuchamania na antu bangi mbechi icho chumbo utumirwa na njira njia kinya kubwithia barabara yai kinya kureasha na usibitare kinya kuthomethiana na kinya mbeche yuno itumike kinya ya thai arimo banje yeses itukuona ba stranded na ibaranjiririe strike ringi no itumike anjira yu lakini ireke utumirwa na njira yu karaka ba compromise botas ki reporter ntho cha weru Mbita wa John Ndega Wendia na uguri ureteri ni Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiru Kongina kuni ati nkulukia rimiba mayani nkiriyele maana yatano kuma kiegoi batrime neke muchemanyo yumunene yu mwaka na chomba ejie mjera yutongoretwe ni mureke kanyaru na wireretwe watimbarubu alimo na boerekeria bakiokia kanyotaririe manto yegembecha Marei na inya bonus Dennis Mugendi na tuthuranirite riboti.
Musemani jo mwanka jo kiwanda kia majani ya kiego igishone kyo bunge kia Igembe South yokusiritie arimi nkuru kia 2,500 antu balerina kulena konywa ona kinya kwe majani nja kwana na jo ibombiti gusokania kanywa na rungamiri bao batongeretwe ne mukarigiti muriki kanyaru na rungamiri bangi gwika mitaratara emieru gukimenyekanaga mari jambo na simathiru ni Gerald jakonanie kuria mutheko kiribo ukavo seme ibyo tubona rware matontegeregera weno mbondie ku etongere tubana kanja na wona directors rokirembe verantu wamwe zisema tubambe ndauri sana mwote kana tubani wei kana tuelewa tuweke kwa mtu otani sai yani grand turu wei. Sasa wakati nimeangalia namna hii nimeona mnasema tuko na fulani kama harusi chairman sio kama AGM ni kama haru maana chairman wetu ni mtu mzuri sio is a good leader. Managers wetu they are good managers sio bai kanyaga kuri biuria na kiambere kiria boritie kiri guserero kwa Betresa rungamiri bani baberite kumanande ontobo botiro karago kujirwa kairi tonto kiwanda gikamigiraga imwe kwa imwe kiri kiongwa kuma kuri thithairua ni tijiraga njarene cia antu bangi turinganirite fertilizer Kenya yonde amwe e factory chiombe tura fertilizer almost 8 billion. Eu tuita tu kan advertise antu para bonte ba kona bo tra tra fertilizer ba ke. Ngoi ute ngoi mpotu. Ngoi na interest di nyingi muna creando mwanya na biashara. Sasa sawa. Kui ya mareka mukuranyo otini di monke achere de process ireku. Process ira. Na tuko karandi tu ke idie. Tu na dine tu kira no ke kadia icho kaira. Ku dai tora karende na tu tikirania. Tu wo ture do ita tu ngo direct kibara ba kumanufacture fertilizer bara ba kubili fertilizer to eta kampuni yonko podori Russia itu literature to direct KTDA bakiri kanaga nakyo kiwanda gya majani kya Igembe ni kya igaire na kumano na giki gya kiegoi ni baugite batigite janiria takaja ugatina ngina mwanka kigwate thari na bunge kinya ari minister wa ruji thirikari ni account ya Meru ukurukira ngavana mutuma ni bakwenjithima bya ruji gutigira arimi bagutetheka thirikari account ya kwa mantiri yonde mbigite no tuboga banetu eta wade reverend Isaac Mutuma twethingia na pronto na autorite yangu hii kwa support ngarobewe mukara mutabude tu yangu Dennis Mugendi Weru TV kiwande ni kya majani ya kiego ikandhiari wande ni ya kiego ya Ntobochio Igembe South County ya Meru. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Senator wa kaunti yembu Aletsada Mudigina tumete ntumwaki ya kariba mbere no the baromba utira there no kiri orithura no binini bithengerete kampeni kionekana kuwata monki na boretie batietikiria kunjiro ni asiasa oyabura mwandiki wetu ande torita mwaniki otutariria watu wa Mbeere North msikubali kutumika, ingawa nataka niseme muweze kuchagua ule mtu ataweza kupeleka maendeleo kwenu nyumbani. Hata kama hiyo mambo itakuja, ningeomba mtu akiona mtu akilete vurugu waweze kuripoti, ndio hao watu waweze kuwekwa ndani. Kwa hivyo nataka kusema saa hii kuwe na harat na kuwe na hasand ati huyo kiongozi ule alitimuliwa kutoka nje. Embu sio Kirinyaga, Embu sio Nyeri, Embu sio kaunti zile zingine, Embu tuko sisi na muungano, na ningeomba hiyo mambo yote aweze kutuletea, kwa sababu hakuna wakati ametukana kiongozi wote wa kutoka upande yake, lakini kila wakati yote tumesikia akitukana viongozi wa Mlima Mount Kenya East, anja tukana watu wa kwake, ametukana ambaye ni mmoja ambaye ni deputy speaker wa Senate Senator Kadhuri akiwa Meru, ametukana mimi, ametukana Wasiri Ruku, pia ametukana hata Kindiki, ametukana hata rais wa Kenya na pia hata gavana wa Embu County. Kazi yake ni kuvuruga sisi. Nataka niambie watu wa Embu County, mpaka tunjiadhari wale wanakuja kutuvuruga na kutuletea shinda, ndio tuweze kuungana pamoja, ndio tuweze kuendelea njia ile inafaa, kwa sababu sisi tuko katika serikali ya muungano. Na hiyo mtu anasema hivyo, hiyo mtu tulimpembeleza.
tulimpigia makoti akumbali kusikia, lakini shinda tulikuwa namwambia akumbali kama ni yule Raila njuu ya muungano wa mambo ya mugomo ile ilikuwako, ile ilikuwa ya njensi, shinda ilitoka hapo. Na mliona Embu vile kulikuwa na shida nyingi, vitu mingi iliporwa, watu wengi wakapigana, hata unakuta ni vitu mingi ikaharibika, market ikaharibuka na watu wengi walivutwa kazi. Jameni, watu wa Embu County, msikubali kupiganishwa na kuletwa mambo ya poronjo. Ningeomba tuweze kuendelea mbele na mambo yetu ya economy. Tumeona vile serikali imetusaidia. Ukienda Machanga huko na industrial park ya 5 million, tuko na masoko 8, tuko na soko moja kubwa modern market ya more than 1 billion. Mambo hiyo yote imefanywa. Tumeona mambo mingi imefanywa. Asanti, na vile ningesema niko na mengi, lakini kwa sababu muda ni mchache, wacha nikome hapo. Katho cia mwanya no tubakona kanya gakwatanira batu na kurikania nyuma kaita ati kuraya makina wa matiria kethiragie kuretera nkatha chieto onibetwa wini wa Kinyero na muonanile wetu mathithio tukuwerwari Maureen Kirimi.